untambo somkhiphile ujabulile uprofethile ukuthi hayi make wafika umncobe ngiyaphuma uthe wena lapho awazi ukuthi wayekwazi kanjani asithatheke manje awusilani ungene kumthimkhulu umdonsa nini uthi akuphume umntambo ungene umthimkhulu okay mina njengoba mangicala nje ukuthatha leli cala ngilithatha lecala ebuya kumina lamacala mina ngiphenya icala manje angiphenyi umntambo boshiwe ngiphenya icala ngiphenya amacala njengamanje ukubheka ukuthi lo muntu oboshiwe mhlambe nalo mina mangithatha amacala ngwabheka awangisi kulo muntu oboshiwe ngisakomunye umuntu so kusho ukuthi mina ifocus yami ibheke kulo nomunye umuntu bawumswele then I focused ke that ukuthi ake ngifune lo muntu mana ngeke ngabuza ukuthi wena kusho ukuthi wenze i-reconstruction ye-crime scene kusho lena i-reconstruction ye-investigation ngoba phela bisiphakathi le umuntu nangu bese kufuna ukuphenya kwakubhekile kodwa wena awuchazele umuntu osemncaneko osafika emaphoyiseni ukuthi ngesikhathi uthi na ufocus ecaleni manje umbuyisale yini oyibuka la kwi-docket kulamaphepha ubukani njoba ngike ngachaza ke babumswele mina ngiphethe ama-docket njengamanje libophile already lelelinye lana amanye ama-docket awabophile ama-inquest baba kusema-inquest so nje bengama-inquest kusho ukuthi nje abantu abatholakala laba bangaziwa ngithi but ngesizathu sokuthi batholakala kwi-vicinity efanayo nale so kusho ukuthi let's bring them together ke sibone kahle ukuthi kungenzakalani yikho ke lokho kwenza ukuthi uma ngabe sesiwahlanganisela amacala siwasondeze eduzane sesikwazi ukuthi kuba khona ihlobo eqhamukayo sekuba khona information esiyitholayo manje ngehlobo zazo ikakhulukazi babe silekelela ukuthi besinikeze ama cellphone ukuthi usibanibani wayena inamba yakhe yayithi usibanibani mina ke sekufana ngithi work around that ngimiyeke lo boshiwe so ilapho ke ngithi mina ngithe mangabe ngithi ngenza lamacala ngathola ukuthi ingcingoza laba bantu emva kuba sebefile zaqhubeka zasebenza owamsebenzi bewukuthi ngithola ukuthi ubani lo wayesebenza lezinto then ke ngahamba ke ngaze ngathola nesidumbu sokugcina lesi satholakala sesi half decompose lo muntu waserenkini lokuboshwe khona umntana ngathola ukuthi naye lo muntu naye cellphone yakhe kwenzeke the same thing laba abanye then ke isicaca lento ukuthi no ngeke kube yilo muntu nangu umuntu ofuna ngifocuse kuye nangempela ke cha umuntu wafocus ke kuyena mana ungashiyi uyashiya ukuthi nangu umthathaphi nandi idokodo manje nanti usulandela ucingo lodwa le ubani ovuka naye bese ke ukwazi umlinka kuyonke lento okay ngiyabonga manje ngithi ngizama kodwa ke into inje ke angithi owamsebenzi ngo-analyze lonke babumsela ama-docket mango-analyze ngiwafunda wonke lama-docket angitshela ukuthi kubo bonke kuzo zonke lezi namba zalabantu abalahleka kunomuntu oyedwa ofonelekayo athi njalo lo mayesethola iselfone amfonele athi njalo mayethola iselfone amfonele lento ibisithini ibisithi kimi lo muntu possible bayathandana nalo muntu ngenhlanhla vele futhi naye lo possible suspect angithi inamba yakhe sengiyibonile nayo sengilenza irecord la ngiliphethe manje ngibaphethe bonke lezi numbers ziyamfonela lo muntu oyedwa nale yakhe lo possible suspect ongakaboshwa uyayifonela le number ngisho nange yakhe inamba ke manje okay so lento ibisingitshela ukuthi no possible intombazane le nangempela ke ivuke kanjalo ke inyamazana sekufanele manje ngizama ukulocate mina ukuthi ubani lo ntombazane nangempela I happened ukuthi ngimfonele lo ntombazane ngikhulume naye kwangelula ukuthi ngithi ngiyiphoyisa kwakufanele ngikhulume naye ngoba abantu banamhlanje bayithanda lezi zinto zamafoni nami ngikhulume kanjalo cha nangempela cha semukelane ke nomntwana awusiqala so angiqali phela angiqali intro ngifuna ukuzwa intro bawumsweli kungama trigger nyana nje baba kodwa awakho la ukona we-department angithi akuwona we-department kodwa nje kunama trigger nyana nje bawumsweli ukuthi isikakhulukazi nje basipheya amacala nje we have noticed ukuthi abantu besifazane abakhona njengamanje abayinaki izinto eziningi sibona abayinaki izinto eziningi uma nje ukhulume kahle wena nawo usho ukuthi mhlambe inamba yakhe lokho wayithatha ngalelela